Il-ġuri kontra Jorgen Fenech komplejt fadawl fuq ir-rabtiet li kellu ma' Kastilja u mal-korp tal-Pulizija tant li l-ġurati intwerew WhatsApp group mill-mobile ta' Fenech bl-isem No Valletta No Party. Il-grupp kien jinkludi lil Jorgen Fenech, lill-ex deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta, lill-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, l-ex CEO tal-MFSA Joseph Kuxkieri u Kenneth Azzopardi. Il-qorti ġiet murija wkoll ritratt li kien juri lil Fenech ma' Kuxkieri kif ukoll filmati li fih Kuxkieri u Kenneth Azzopardi jidhru jinżlu minn fuq id-dajsa ta' Fenech f'Porto Maso. L-Ispettur Brian Paul Camilleri konferma l-esistenza tal-grupp iżda qal li ma jiftakarx il-kontenut tiegħu. Is-seduta kienet ikkaratterizzata wkoll minn diversi argumenti bejn il-prosekuzzjoni u d-diviża li waslu lil imħallef Edwina Grima biex twissi lill-avukati dwar l-imġieba tagħhom. Aktar kmieni il-prosekutur Godwin Cini u l-avukat tad-diviża Charles Merċieqa instabu ħatja ta' disprezz lejn il-qorti u ingħataw multa ta' 50 euro kull wieħed wara argument dwar xi dokumenti. L-imħallef qalet li l-avukati donhom kienu qed jinsew li kienu qed jipparteċipaw fi proċess solenni quddiem ġurija u wissiet li aktar inċidenti simili jistgħu waslu għal pieni oħra. Matul il-jum issemma wkoll kif Melvin Teuma kien wara x-xewqa illi Matthew Caruana Galizia iben il-ġurnalista assassinata jaħfirlu għal dak il jagħmel. Intant, il-mara tal-ex Prim Ministru Laburista Joseph Muscat, Michelle Muscat u l-uffiċjal tas-Sigurtà ta' Muscat f'Kastilja Kenneth Camilleri ċaħdu għal kollox storja xokkanti li allega li ġrat Keith Schembri waqt li kien qed jixed fil-ġurnata ta' qabel fil-ġuri ta' Jorgen Fenech taħt ġurament. It-Times of Malta żvelat illi Michelle Muscat u Kenneth Camilleri f'risposta għall mistoqsijiet tagħhom ċaħdu li qatt kien hemm sitwazzjoni fejn arma tan-nar ġiet sparata bi żball fil-preżenza tal-mara tal-ex Prim Ministru. Tantu hekk illi fir-risposta tagħha Muscat spjegat illi l-ebda inċident simili ta' dan ix-xorta qatt ma seħħ fil-preżenza tagħha, għalet biss li kien hemm mument meta persuna waqqet arma tan-nar iżda fl-ebda ħin din ma ħadet u għalhekk ma ġew sparati ebda tiri. Dawn il-fatti komplew tefgħu f'dubju dak kollu li xedt Keith Schembri taħt ġurament bl-attivista laburista Neville Gaffay jiddikjara illi l-giddieb omru qasir.